Kualisimo nifo sumange tuama moro babu barabi nifo sumange ira satua hada ira toko siso banayade nifo sumange undangan ma nifo sumange moro bau PT Puskesmas mate nifo sumange banuama moro iba hili zinariki labelu nifo sumange Fefu wadono masih so banayade. Kera tumema satu sibai sino mudu genayade. Tasuno lo walang batar sawgel ba masinya kuda. Batola urahu ului tabanayade. Ya iya dau me de fisilago. Ya iya dau ga ama rama dari ba laudasi ka aga banomo ba gun studi. Hadiah lawal kelma ya tahu, masih ralat pakai sih, patah di pusata. Mamane mau waktu dari ya ke situ cuma, dah masuk buah, keraga ama moroi balabel. Ada tanya mau nasi gama padaya deh bah, namanya bah, tiba-tiba kera, bah kata sok sekali ke ira alami, ke Yenis. Jadi mulai sebenarnya bah, so masalah itu tempat lawan ada pati bakura. Makanya waktu dah bapak dulu mana mana bah bisa ya tuh, so guna baju mau tu. Ada tanya bah, so ni orang matanya ke gama marama tadi, tahu waktu mana? Garatio 8 juta, fau pami, fau berapa tahu? Baik tanya, 1 juta tanya hugo bargade. Jadi mama lu ada halu ada ba no sai no so basara tuh yo tarik mikir ba di bawah sesara ba mahal sekolah lalu pada ya pertunangan ya iya waktu tahu ba malu fazazi daga agama Arab tadi bahwa lapalo positif ba iman lalu mali bolangi ba ipangkuila lamia niya ba yo ba terbikan Tiengai iba ni wada tahu kebetulan di waktu pas positif itu ada bahasa kita corona PPKM makanya lauda si naga kama ramat tadi me bawa si fulu oh masih natu gala lalu ade kemana itu ada peti kosun maka nah tanya rumah ga pada waktu akhir bawa si fulu jadi noso masalah itu ada tanya orang tu orang itu mana yade mama malua falewa jadi ma informasi ke me hari minggu bano lahal presiden me hari minggu ta onga bayi kita sinaya bano lahal pembuat kata nikah ai pada baboi babi situ ai ladi fotonya waktu tahun jadi nomor muhal bahasa itu waktu itu. Jadi bahwa malua halua de susah itu mah tera bernuama moroi ba labelu meubi mahalu acara mamego nonomaina ya ira sangat mendukung lala halu ni faluata makhudane sangat mendukung ira lalu ni ada masalah dulu kera tuku adat kera satu banua pada yade jadi gula si mana tahu aja tolong payah kita pat kira-kira ada bayi bolu dede nasul siwa putataka mau bayi amikefu ya hobu lau sohagele li famehage sino ifai ma bapa ama Agnes tentu no ahoria boto badule da fefu hivisa mege wa ma aluala la halu ade lau tatuga ya daya ofeta itaba acara nomor 4 Fanuna sekaligus renungan ni Daniel Ibu Pendeta Jemaat Ben Kapinamelu dalam hal ini Ibu Tiliati Harefa STH MMI kepada Ibu kami berikan kesempatan.
Ira amaina ba talifusan yung masya ba de so aya da tato ita badanga lo balani baba malua halu sisuki ba zimalku Andre pera talifusan da sidarwani ha manuna ita buku jinuna telungotu a itu aku atelu lalani abada lo balani da noi omuso da me ofaluka juita noi sino manolo ya ita banu nolo balangida ni fatunu babalewa badelo walangi ama bade Yesus Keriso babade gehe hani amoni ya raga tanda penau he soaya bazimani faala walu Andre mada sawagelo ba masih baba aurima ba tola ate hege ke masabua gino to siseki tola orudu faudra aga banahia Andre sidua banua ke ira talifu sema ira satu ama si otarai mege ba pogali ni asutara baigi ya aga sinotohena badana banua Andre no etolo banoro rogo da aga ba fefu ada ya ditobali ohita de dema ba tola sora aga banahia Andre ya sae ba obuso de kera talifu sema sidaruania Andre baba malua pesta pernikahan adat bazimalku Andre ke talifu sema Rahmat Jaya Zega basimanagi ke Yelis Apriani Gula baiza soaya dama podane dane ba malua mahalewu Andre moroi badaro malimo sedana faroge khema aine banahia Andre ya uge zanuturu lalama ada ya zinanya mafalua sepanjang famalua madania halewe siseki Andre badema Yesus Keriso mangandroga ya duhu ira amaina batalifusen yang masih bade soaya da ubaso keda dane ba abuloda bagi nutu Andre ti hale moroi basura Yohane fazadua ngabosi sara irugi zifelezara Yohane fazadua ngabosi sara irugi zifelezara imane taroma ni lobalangi dua bongi efada basowale wabakana bagalilaya basoni na Yesu bada balakaoni ke Yesu awani fahania babalewa andra bala agu khera meno ahori nagu balewa baimane na Yesu kenia le aga imane kenia Yesu hana na uga kegu alabe tenga na inata kegu imane inania bagenoninia anu na soni wa ania kemi bami basoba da rumbi na hanidano baba na sakura hukukura bani ha Yehuda fatelu yeu zambua imane kara Yesu mi fanui idana rumbi andra bala fanui iruki bebe mi so ai ba mi ohe ko zatua zangai halewe ba mi no itanda zatua zangai halewe ni dano andra sinoto bali agu ba mi le ila hemoroi bala ila sa enoni andra sanawi dano andra ba humede zatua zangai halewe ko zangowalu imane kenia ofena labe enagu siseki doziniha badania nano abuso ira balabe zambo fa asoki baya uge banote nagu sisaki erogi dae bakana bagalilaya ilau da Yesu bereta danda ada yoroma olah keminia baba mati kenia ni faha nia
Iro kita baso taromani lobalangi, obain ramaina batali kusen yo masih bati soaya, salom, ya omu. Omu sodeda basi maku ande ira bapak ibu, notola ifaudra ita, si dua ngasi, moroi ba Nias Utara, basi mana gay moroi ba kedaba Nias Barat ande. Hewa emeke cuaca barangkali kurang mendukung, ada sawagala kelowalangi meto notola ibe emang abuli cuaca siseki keda, bapa du dedeku bala hati tobali gangguan keda, bapa madu alala hala siseki basi mangku andre keratari tu seda sidarua niha. Irama ina melo saya hari Minggu, bano muhala hala keratari tu seda sidarua niha andre Rahmat Jaya Zega, Yelis Apriani Gule, melalui penggembalaan Bano Oya Zino Larongo, termasuk melo hari Sinaya, melalui pemberkatan nikah, padu dede gubale soli fuira. Barangkali na usofe na ke rada da romali me hari Sinaya, mudah-mudahan la ila. Amin. Ba dewi lagu ye na le soli fuira. Jadi padu dede gu seda ya ira mudah-mudahan le soli fuira izo moroi da romali me hari Sinaya. Bereitaria berbau muso dede ba oleh fumano hadaya sae niwa melalui taromali lobalai. Irama ina bataliku senyo masa badai zo aya halewa sisa kini faluada bazimaku andre padu dedeku modane-dane ia berbau masi berbahasa dede terutama wadae kerataliku seda sidarwani hande sinota ila bersama sinosoba polamina niadae ba termasuk goi menosoba omasi soba asara dede kerasa tua baik pihak nono matua basi manege pihak nono alabe ba termasuk ya ita fefu sinoma ngonrasi na yande amaina batalikusa bada romali lobalangi sinoba sokeda dae lesai asikeda da romali lobalangi andre ya ia da eno sabuala la halewe saheli-heli dede ni falua Yesu lono irama ina ba termasuk gei saheli-heli dede ni faluanya keda irugi maku andre bahwa oya mujizat lobalangi ni faluania bama aurida bahegi balala haleweda si barangkali sila ira ikamo tededa bala ira ikamo era-erada barangkali pefu ita oita miliki irama ina nifotoi pengalaman rohani dan kesaksian hidup yang berbeda-beda dengan falukatada